Reka mbasuze mbaye n'ikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki ya mbere Gicurasi 2025. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Amakuru yacu turahera ku nkuru ivuga yuko ingabo za SADC zikomeje kuva mu gihugu cya RDC zica mu Rwanda zitaha. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko abarimo Dr Denis Mukwege batakambiye Tshisekedi bamusaba kudakomeza kugurisha amabuye y'agaciro ya Kongo. Tukiri muri iki gihugu turakubwira ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ategerejwe i Washington. Amakuru hanze Afrika turakubwira ko ibihugu bya Pakistan n'Ubuhinde byongeye kurasanaho. Na makuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwa nanjye Jean Harerimana. Ngusaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka tukubwiye ko ingabo zindi za SADC ziri kuva Goma zica mu gihugu cy'u Rwanda zitaha. Izindi ngabo z'umuryango wa SADC wari waroherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23 ziranyura mu Rwanda uyu munsi. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki ya 2 Gicurasi nibwo icyiciro cya mbere cyazirangabo kiri butahe nyuma yuko habanje gutambuka ibikoresho n'ababiherekeje. Izi ngabo ziri buce mu Rwanda rwemeye kuzinzira ziherekejwe na polisi ndetse n'ingabo z'u Rwanda kugeza zinjiye ku butaka bwa Tanzania. Izi ni ingabo zigiye gutangira gutanya nyuma y'iminsi 2 haci ibikoresho zifashishaga zirwana n'umutwe wa M23. Mu mpera za Mutarama uyu mwaka nibwo ingabo za SADC zagotewe mu mujyi wa Goma nyuma yo kutsindwamo na M23 yawigaruriye ibirukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse gutangaza ko kuba ziriya ngabo zo mu bihugu bya Afurika y'Epfo mu bihugu bya Malawi na Tanzania zarabaga muri Kongo biri mu byatumaga ikibazo cy'amakimbirane yo mu burasirazuba bw'iki gihugu bikomera. SADC yari yarohereje muri Kongo ingabo zayo mu mpera za 2023 kugira ngo zifashe izakira gihugu mu ntambara zimaze imyaka irenga 3 zirwanamo n'umutwe wa M23. Izi ngabo zo mu muryango w'ubukungu wo mu bihugu byo mu majyepfo ya Afurika zagiye muri Kongo zihasimbura iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zirukanwe na leta ya kiriya gihugu izihora kuba zaranze kurasana na M23. Tukiri muri iki gihugu kandi turakubwira ko abarimo Dr Denis Mukwege batakambiye Tshisekedi amusaba kudatamba amabuye ya Kongo. Mu ibaruwa yandikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi, kopi yayo yakiriwe na Sevenisar CD, Dr Denis Mukwege hamwe n'abaharanira uburenganzira bw'ibidukikije bazamuye amajwi hejuru barwanya gushyira umukono ku itangazo ry'amahame riherutse hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, igihugu havugwa ko cyateye Kongo. Abashyizeho umukono kuri ibaruwa barahamagarira byimazeyo kandi umukuru w'igihugu kudatamba amabuye y'agaciro y'abanyekongo no gushyira ubutabera bw'inziracyuho mu bikorwa bye byo kugarura no gushimangira amahoro. Iyo baruwa yagiraga iti turasaba kudatamba amabuye y'agaciro ya Kongo, gushyira ubutabera bw'inziracyuho mu bikorwa byose bigamije kugarura no gushimangira amahoro kugira ngo byoroheze inama z'igihugu zirimo imiryango yose mu gihugu harimo n'abagize inteko nshingamategeko mbere yo kubyemeza mu izina ry'abaturage ba Kongo no kurengera inyungu z'abaturage ba Kongo mu ruzinduko rwanyu rutaha i Washington. Icyakora abashyize umukono kuri ubu busabe bibutsa Felix Antoine Tshisekedi amagambo ya Papa Francisco wapfuye asaba abateye gukura amaboko yabo kuri RDC no muri Afurika nk'uko iyi nkuru dukesha Sevenisar CD ikomeza bivuga. Nyuma y'ubukoloni bwa politike hatangijwe ubukoloni mu bukungu. Kubera iyo mpamvu iki gihugu cyasahuwe cyane ntigishobora gukura bihagije inyungu mu mutungo wacyo utangaje. Twageze kuri paradox ko imbuto z'ubutaka bwacyo zigira abanyamahanga. Abaturage bacyo mukura amaboko yanyu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mukura amaboko yanyu muri Afurika. Aratwibutsa ati mureke kuniga Afurika ntabwo ari ikirombe cyangwa ubutaka bwo gusahurwa. Ibaruwa yashyizweho umukono n'umuganga w'abagore n'uwatsindiye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel Denis Mukwege ndetse na Bob Kabanda Jean Claude Katende Jean Claude n'abandi benshi. Ibi byavuzwe mu gihe kuri uyu wa kane tariki ya 2 Gicurasi 2025 Perezida Felix Antoine Tshisekedi ategerejwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho biteganyijwe ko agomba kugirana ibiganiro bya
nyuma n'abayobozi ba Amerika ku bijyanye n'amasezerano y'ubufatanye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo azaguranwa kwizerwa umutekano mu burasirazuba n'ibikorwa remezo bya miliyari 500 z'amadolari mu myaka 15. Tukiri muri iki gihugu kandi hari naho haturuka inkuru ivuga ko Tshisekedi n'ubundi ategerejwe i Washington. Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ategerejwe Washington kuri uyu wa kane tariki ya 1 Gicurasi 2025 kugira ngo yemeze kandi arangize ibijyanye n'ubufatanye bwa RDC na Amerika mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ibi nibyo itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara ku wa kabiri tariki ya 29 Mata n'ishami rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishinzwe ibibazo bya Afurika rishimangira ko ari impinduka zikomeye mu cyo bise amasezerano y'ikinyejana nk'uko tubikesha 24 News Agency. Ubu bufatanye buteganya gucukura umutungo w'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo igahabwa umutekano muri burasirazuba bw'igihugu ndetse n'ishoramari rinini mu bikorwa remezo kibarirwa muri miliyari 500 z'amadolari y'Amerika mu gihe cy'imyaka 15. Mu gihe abegereye guverinoma ya Kinshasa bamaze kwishimira aya masezerano, bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'imiryango itegamiye kuri leta baramaganira ubutegetsi bwa Tshisekedi kwitonda kugira ngo birinde kugurana umutungo w'igihugu kuguma ku butegetsi. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi ngiyo hanze Afurika ivuga ko ibihugu bya Pakistan n'Ubuhinde byongeye kurasanaho. Kuri wa kane tariki ya 1 Gicurasi ibihugu by'Ubuhinde na Pakistan byongeye guhererekanya urufaya rw'amasasu muri Kashmiri, agace ibihugu byombi bimaranira. Imagara hagati y'ibihugu byombi bisanzwe bidacana uwaka yongeye kwaduka nyuma y'igitero cyahitanye ba mukerarugendo benshi n'Abahinde muri ako gace. New Delhi ishinja Islamabad kugira uruhare mu gitero cyo kwa 22 Mata bivuga ko ari cyo cya mbere cyahitanye abasivile benshi mu gice cya Kashmiri kiyobowe n'Ubuhinde mu myaka ibarirwa muri za mirongo ishize, aho abantu 26 babasize ubuzima. Hagati aho ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa byasabye Ubuhinde na Pakistan kwirinda gukomeza ibintu no gukemura ibibazo bafitanye mu nzira ya diplomasi. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana, ngusaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.